Ka BJP Meghalaya kalapan benai ubah Joshua Warjiri kumu kandidat ban yakun ik election siteng samoi na Sheila constituency kaban long hak arpoi terik risau benai banwan. Ya ka kerteng ubah Joshua la menjur bat pediang da kaseng keme balapan bena menta ka sengi ka arpenyau terik unailo do presiden ke parti ubah Shibun Lingdo. Haringkat ke jingidon lang ubah Joshua ubah Sanbor Sulai UMLA bat kiwe-kiwe. Ubah Shibun ulakam bagi don sauh jar siteng ke beladap penrung dekot yala desya ke BJP na Sheila bat ke parti ke don jingkermen ban rae ke thong. Kumju ubah Sanbor Sulai haba penkup da kalama BJP ubah Joshua ula kentu ya barok ki dekot ban traino nado menta ka sengi ban pentingna ban penjab ubah Joshua hakane ki election. Kat ba ubah Joshua haba kentu ki pajba ban kersyani hakane ki election ulakam ba kiwe ki parti kum GDP NPP PDF bat kiwe ki dei tangkum ki tenat kat ba ka BJP kalong kum udeng ba. Ulong balada unjob kabakongsan kalong ban syakri ki beduk besuk. Change up. We appeal to all the member of the BJP, right from the legislator and the office bearers and the executive committee and all the party workers to go to Sheila constituency and make the people aware for the development and a program which the BJP have brought for the development of the people, so that all the electorates, all the voters will vote for our candidate, Joshua Warjiri. Traishnong, kumu traishnong tentu iru i fokus ya kata we need development. Ya gini long pending issues kepada ilu surok lenti singkin namtaban uplift ya living condition jadi nong rep kena school kena kuliah butar i amnong acquainted itu hamba mai bung traishnong tu malah kapor lah iba dari tangga BJP idan gajing kerman boro keren ya kata apa ka konsumsi jong ba kila pet ya kibun kira jal parti gini kata hadu kapor yang buat don rumpoi nasional kakum kipet pada ya ka vision lani korkom trekam jong ke polisi jong Narendra Modi kamut ka Sheila yang minta kasanya lengban yang Mbak Joshua ba dai tangkap BJP ka ding ba kapalaban suara yang tagi jing angnur ni tagi long aspiration of the people ka jong ipat ba no sudah ka Sheila kunci dia bangi sunop uding ba hangta ngin sayo ya tagi jingkerku ki scheme ni development lagi ba pen himdon shu jing atatin rengkat bat ka jing yalam nanti kum kini ki MLA ki balong ki senior ki jongi ni ki ba kamalor jongi ki ban pedi galanti kumno bangin ya taulanti ye ki gilat bangin pedim ya konstitusi ke jona